leilung pian kan rorelna dik natural justice anti hi tunlai khovel dan rorelna in nga na lungphum ani a India dan puya hian natural justice ti thumal takhi omloma se dan pui thuma ruai preambula te constitution part 3 fundamental rights tia soile dan pui bungle chang danga te natural justice lungphum hi nget takin ain phum thunga natural justice tia soin akentel langsar berchu mi tuma soive turan nei te ngai thak masak sak lo chuan thiam lo chan ti remo dem emo ngot lo turani ti hiania dan tonga chuan audi alteram partem anti a chu latin tong ani dictator autocracy le thenom myanmara sipai rorelna kan tiang chi ho mi pui rorelna nilo rama chuan principle of natural justice kan ti hi om theilova thunei tu te du dan kala che te chuan nek chep na antuara insoi thiam na hun siam saklova hrememo chua emo anli mai thin India ram hian mi pui rorelna democracy ro pui tak kan neya poi khoi tua pu te po kotin an soi tur nei zong zong angai thak sak zet nuwa an thiam lo na fin fe ani zet lo chuan pong po hrem ngot thei an nilova an thiam lo na fin fe ani ma chuan poi soi lova ngai an ni thin principle of natural justice nget takavon tu democracy rama kan lo cheng ve hi kan van nei leni hetilai hian zirtop ni kalta mai khan Mizoram sarkarin kumtir maya adin state project monitoring committee member secretary chu sarkarin ban thut maya in soifia na tura hriatir masak anilova bana thelu tura hril ani heklova a ai o tu ruat nan top mai ni wangin soizui a hlo viau tamai hetilai hian project monitoring committee puipa te hi sarkarin adua aruat political appointment chikhat ania wangin sarkar na thok pa ngai ten an nei ang rights ero an nei ran lova dan mit atanga thlir poin ban thut ani po hi natural justice bo chiat na ani e hanti thei ani ran lova arwat tu sarkarin adu le lova aban le ani mai ti chu thudik ani thunga he committee hian soizui a hlo tak ema wangin tuntrum chu in thlir zaw de hlek don teang Mizoram State Project Monitoring Committee hi ZPM sarkar laklu ni December ni riat sang nile som nile pathuma Chief Ministerin niza chunga an ngai poimo tur apon zinga khan atel nga lawangin Chief Ministerin angai poimo hleti a riat theya Kamitrum khan he committee an din tur hi Mizorama project sang te thataka zo zel ani theina tura viltu tur ani thu te soin hemikonga an malak na tura minister le MLA te zong zong an chung khat le an thian tha te baka party worker zong te chu an ma ni hruai sual tu kong dik lo zo tir tu atang lova ven pui tu ni turin acha ti asoi nge ya ama soi nge lo ngai thanon leila Kanram project zong endik turin monitoring committee kan din dona chu sarkar le ZPM ho tu te chau yanan endik don lo zoram mi pui zong ai o kim so da chuan an don ni recognized party tina tang pakhat theu anon thu ve ang NGO tangin anon thu ang MKC tangin pakhat MPF tangin pakhat so chuan mi pui ai o kimani chumi te su kanram project endik tu akan bang don ni an mani pui tur hian Political Control Division hi an man thei turin kan siam bok dona technical support te turin Party sarkar kan dolawa mi pui sarkar alo piang ta ni so wang chuan mi pui sarkar ani sia chu kan monitoring committee a hian tilan an nga dona so mi te chuan project to true an tlonga contractor khan a huna lo zo lo thei lo ta sela engwai ne a huna zo lo chumi huna chuan ka zo wang etizat hian tin ti huamin ngu lo hlawh FM in an deal ni sia enga tinge a huna hian an zo thei lo so wang chuan a chan an ena he committee hian MNA party congress party zong ngai dan kan la vek don ani ai om vek don
chumi te chuan I pose sak de wamu anti lo chuan eng contract nga hi ni khat ma kan put sei down in revised estimate hi su committee bok chuan I revise sak de teng u anti ni lo chuan cheng khat point revise ani ngai to dong lo I ka kan soi le du bok ani ten hetiak na kan thon tura hian kan minister le kan MLA song song an chung khan laina lem thiam tha te voina hian ka ngen wa eng kan chung khan laina le kan thiam tha te hi min froi sol tu kong dik lo min zo ti thin tu an lo ni to ani mai theye ke ni ai ro hi chuan ei ro lo tura min pui tu min trong trai pui tu min ven pui tu ni turin kan chung khat laina le thiam tha te zong zong kan nge na kan party workers zong zong po chu tiang tu chuan kan nge na Chief Minister in apuan lok ang ngein Mizoram State Project Monitoring Committee hi January ni somni patni sangni le somni pali khan sarkarin adin ta a sarkar fiat tirna ti chua notification atanga alandanin chairman a Chief Minister pulal du oma vice chairman a puaral rin oma IRS retired le secretary a puwanal Ruata Sailo te ruat ania member turin MKHCIO party sang IO Central Wayme, MUP, MHEP, MZP le MSU IO pakhat theute ruat turan ni a sarkarin February ni somni pakhata notification ati chua lea political party le Paul IO member tu te hi an mingnen tarlan chunjom le ani a committee member te hi an thut khoma piangin sitting allowance cheng sang khan don tir turan ni a committee ti tur arwa man an bo zuina konga member te hian sarkara Joint Secretary te din mun ang loin chutiang chuan TADA dong thei tura thuam ani nge sarkarin he committee na tho tur terms of reference atarlen te hi apoimo hlom lea chung te chu committee hian project engpo tulnia a hriat te endikin avil zuianga PWD nuaya Quality Control Division chu anduangin tul antina pianga an mangtangkai theyanga Planning and Program Implementation Department nuaya Program Implementation Monitoring and Evaluation PIME ya thokten committee malak na hi atula pianga an puyanga masona na project reng ahun taka zo ani theina turin committee hian ma ala anga estimate en non atul thungang ani chuan committee hian amuna ayen fia nuwa rotna asiam thinanga sarkarin tul atile poimo ati thildang tepo ati tir theyanga anrot na te chu sarkara an thlen thin bokdon ani heng te hi project monitoring committee ti turle na tho tur sarkarin atuk te chu ania engineer vanal Ruata Sailo hi project monitoring committee secretary ni tur hian chief minister ngein asom ani a engineer pension to ania lopo aming chau tak thlakata cheng khat lo tura roi ani a hetilai hian sarkar na tokte kai san theina sangber secretary reng le status pek ani project monitoring committee secretary tana reng le status sang tak pek ani chan hi sarkarin he committee hi angai poimo a mason na tho te dik tak le fel taka tho ani theina tura thuneina sang tak nei chunga ne takavil tura adu wang ani arin oma Ruata Sailo hi sarkar masa hun lai tang to a contract na le thildang in pek dan diklo nia hriat te social media lama ring taka au chua pui reng thin ania wangin project monitoring committee secretary atana chief minister in ala lut po hi tiom tak ani ve renga ruat ani hlima rorelna dik group member te in to khom na a Ruata Sailo soidanin in than result puan ma atanga lowin hual lok to ani nge and chief minister khan in result puan ma mi atang kha mi ron phone na avoi khatna phei chon ani hi mi ron bol ni hi ka tiril ro dewa ka chang thawak lutuk lew lawa sen nu kar ni nu vel result da chua ma lek si khan mi ron phone le a heti reng chu min bol chu ni big lo nga tiang ke hi
lo hatiang thil ti kati theiji kati tura ka ngai lo rim rima secretary han ni te chu thil ziak ngai lutuk lo he sarkar apo a technical ru mai tu soi thiam box si lo chu ni ma sela a khai ke hi ka kal thot chu ngai ni ka te kan zu mu ka thian pa lian ming thanga ka so ma kan zu mu tun ta khang kha chu soi thui lo tai la khata khanin ya ati tak tak ni ti chief minister pohang kan mu khan keina no lo ti kha har ka ti ta ni January ni somni pahni sangni le somni palia Mizoram State Project Monitoring Committee puipa turte ruat fel anni nuwa political party le pol sang aio member turte chu February ni somni pakhat sangni le somni palia khan sarkari na ruat fela committee hian phur takin na anthok chhota ti an malak na chi sang chanchin tharlama lolang mol atangin amu theya aizol khopuile ache vel te baka zin chuak te poin masona na tho kalai project engamozat anen dikto ani hetianga phur taka anna antho lai hian committee secretary bermai Ruata Sailo chu thlanga velek nuwa ama po rilo masalovin zitomnikal ta jun ni som pali sang ni le somni pali khan a ai o tu ruat nan anita thut maya hetiang te thuta ban ani hian chan tha aneem chu enge niang ti chu zona atamta a sarkar lama tanga soifiana mumal awm lem lo wangin project monitoring committee ti tura chhop chhuate a hlen zolo wange ti dik lo le ti sual ane nge niang ti chu arwat tu le ama thak le tu sarkar chawin a hreria ngaila ama Ruata Sailoin na tho atum dan a soilo hi han ngai thale lokila kan terms and condition po kha la tam lu tuk lova project monitor anti don chuan project ka monitor mai tur ni om takania ni masela aya poimo jok a system kha kan monitor zo don lo kan monitor tel don lo chuan ke chuan in project ringot kan monitor kha chuan kan beidong sign ka ringa a system te po kha kan monitor tel thei hi chu kala ringa kha a thei don lo ni kha chuan okay ani maya kan om atu lo kha chuan atu lo ni kha kan om lo kan omin om zian nei lo kha chuan khamini ni khan chuasan le khan ni maya sarkara po kan om to lawa sarkara om te chuan hlo te kha kan lo la beiseya hlo te kha min la chel ding ve a OSD om sungpon hlo te kha kan la beisei ve sia te khan kan la om ta tu la chuanin thakata cheng khat kan hlo a chuanin pension hlo sarkari min la pethova kha rong bol na missionary ril rupua kal kha kan du ve tak takani Project Monitoring Committee a ruat ani nuwa po Ruata Sailo hian contract work le nadang sarkarin apek thina te diklo nia a riat ala au chu pui chun som zelti social media khoi thin te chuan kan mu thewanga secretary atana ruat ani hlima athusoi han ngai thak non le khi chuan system siam that atum na le sarkarin anna thok tura adu dan ain mil talo ani melber mai kan soi tong khan aro tu sarkarin adu le lova athak le ani mai ti hi atlang kom na chu ani lo thei lova chuti rual chuan sarkar na thok te kai san theina sangber secretary te tlukpui mewa sarkarin du taka arwat ni si thlanga ve lek atho nuwa in soi fia turemo mania bang mai turemo riat tir masalo le thak ani tur thu po riat tir lok lova ama thak tu tur ruat nan thut ani hi chuan soizui ati tamlo thei talova ama thak tu tur sarkarin arwat nan ni zirtop ni juni som palia po khan pisa alakai thap ani nge om chu